Kafe bar Olimp Prijedor. Kafe bar Olimp je jedan od poznatijih prijedorskih kafića koji se nalazi pokraj srednje škole, a preko puta tržnog centra Konzum u Svetosavskoj ulici. Sama blizina pored škole govori da su gosti ovog kafea srednjoškolci i omladina. Kafe nudi veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, a važno je napomenuti da u ovom kafiću možete popiti kvalitetnu kafu i točeno pivo koje je jedan od najtraženijih artikala za vrijeme toplog vremena. Kafe bar ima uređen interijerski dio sa nekim prepoznatljivim i zanimljivim detaljima, a također ima i lijepu ljetnu baštu koja je puna već sa prvim zracima sunca. Za kafe bar Olimp možemo reći da je jedan od vodećih u dnevnoj posjeti jer sigurno ima najveći broj gosti tokom dana. Kako smo već spomenuli, omladine koja voli svoje slobodno vrijeme da provodi u ovom kafe baru, a dobro je poznato da ta populacija ima istančan ukus da prepozna kvalitet, tako da možemo reći da bez obzira što je tržište veoma zahtjevno i konkurentno u oblasti ugostiteljstva, kafe bar Olimp je našao mjesto u ugostiteljskoj ponudi Prijedora. Ako želite veliki izbor pića i napitaka, ako želite brzu, ljubaznu uslugu i ako želite dobru muziku, u stvari, ako želite nezaboravan provod, onda budite gost kafe bara Olimp u Prijedoru. Kafe bar Olimp se nalazi blizu srednjoškolskog centra i blizu nadaleko poznate pizzerije Napoli, to jest u Svetosavskoj